Sokozani sanibonani Dumelang Absheni and hello. Namhlanje ngithi abaphume eJele abantu. Mkhulu baba wami solo wabamba eJele for 25 years namhlanje. Since baba wami wabanga ngina 5 years. Na namhlanje usasejele. Mkhulu wini namhlanje mina ngina 40 years. Ikhehla lisejele aliphume. Mkhulu namhlanje mina 25 years. Uthi ubaba wabanjwa sasisisika mama. Akaphumi. Sizame kwasani lo muntu uthi akwadlemula engadlemulanga. Mkhulu kunzima kakhulu. Ubaba wami akaphume ejele. Mkhulu uma wami solo kwangena ejele akaphume namhlanje asazi ukuthi kwenze njani. Mkhulu Hoti kunemfihlakalo ayenzayo for abantu abangena ejele bangayenzanga lutho. For abantu abangena ejele kunzima bafale ngamakhamandela esintu. Mina ngithi amaphoyisa awabambe botsotsi bangena amajele babhadlele khona. Ngijike futhi usemina ngimvana ukuthi abilihlala ngoba ayenze impilo nganisabekayo vela luthule. Kodwa futhi kunomthandazo ukuyenzelayo abantu most innocent. You know, kunabantu aba-innocent ngendlela esimanga. Uhlele ejele, you don't know what you made to. It's so painful. It's so painful. Ngikhiphe iclient phambi kwezolo nje ejele kade libanjiwe igirlfriend ithi umuntu ungrephile. Bekathi umuntu ungrephile ukhuluma amanga. Uma ekhuluma amanga ubambisa nomfana lo. Kanti this girl was demanding imali engange 10,000 from this guy, of which this guy bekuyi-client lami, of which namanje kusase-client lami. Uyabanjwa lo muntu lo, uma ubanjwa nje i-girlfriend ithi bekamrepile ubuya maka. Habuya maka, ngifonela umfazi wale client le. I'm sorry to say this, uclient lami bijola. Yes, he was doing it. That's part of ubudoda. Into ezakalayo baniza thuziwe nagidithi bona baniyethu. So bakwethu into ezakalayo manje mamela ke mntaka baba washo umfazi ukuthi ubanjiwe ubaba ekhaya. Mkhulu Hoti ubaba wayethanda ngendlela eyisimanga. So njengoba kunje mina mkhulu ngiyakubani ngoba wena baba wethu la ekhaya. Mkhulu akudala ubaba ephakamise umsebenzi wenu. Kanti ukuthi kwenze njani? Ngathi mama usho ukuthi mina imithi yami yona efaka indoda kwejele. Ngamanje ngisukela kangaka. Imina ngithi umthadle ngule. Wathi mina mkhulu ngiyamazi ubaba la ekhaya. Mkhulu ngiyamazi ukhumalo. Mkhulu ngiyamazi ubabujika. Mkhulu ngiyamazi ubabumthuli. Mkhulu ngiyamutsiba ngate mohappy. Mkhulu ngiyamazi babumathela ukuthi angeke azareka. Ngimazi kahle ukhumalo wami ukuthi angeke azareka. Usho aso kimi. Yithi ayi mama angazi maybe try to look in this kakhulu ukuthi kwezi because mina abantu badlebile bakhiphe ejele. Umthandazo wami ukuthi bona ejele mina nguyenzi. Wathi kimi mina cha mkhulu akayenzanga. Lo muntu lo I know he was having an affair with some girl obekade uphi. Then the very same girl uyena omenze ukuthi angene ejele. That's when nami indlela samzathi. Then I make sure that ngiyafunisisa kule ndaba le. Ngabuza ezani ngathi yewe ngiyabuza ukuthi amakhulu angabheka ngamehlo. Awu umesho wabo udokotela babisiwa kujabulile. Athi yebo ukuthi ndoda endala yabo ngamehlo. So ngabuza kubona labantu laba ngathi kanti kwenze njani? Bathi kumina akamdlulanga. Le ntombazana kubeka kanje. Kwase sekubemini ichaza isimo. Manje ngicela uchaza isimo bakwethu into ezakele ukuthi ngimnikeze lezi zinto lezo ngathi kena yenza 1 2 3 4. You won't believe what happened. Manje kunezi zinto lezi lo mfazi lo ngokwakhe lo kade ethi indoda irepile uvele nje wayena wathi ngizochitha icala ngoba lo muntu uyangangena. Okumnandi ukuthi ukwazile ukuthi afine. So tell me ukuthi uma kuyukuthi bekuwena
ukeni dronku kungena abantu abafana noHoti phambi kwakho ngabe kuyimanje icorona yokulala ngaphakathi eJele mayibabo siyami mayibabo ngabe ukuthi manje icorona iyokudlela eJele ngaphakathi so bakwethu sekahlele kakhulu Mkhulu bengicela ukuthi umkhiphe ngegate la kule ndawo engayazi ukuthi mayikhuluma ngani akaphume ebhodleleni ngizokukhiphe nebhodleleni regardless of how many years wafaka ebhodleleni ngamakhamandela abantu ngizokhiphela yena kunabantu abona ukuthi lengane lami leli khaya la kamhlobo liyophakama because of lengane le hayi baba kwethu bahlangana abathakathi uMamkhize uhlangene ugogo Mamkhize nami uhlangene ugogo Masithole ugogo Mamloyi hayi bo kahle lengane le kamhlobo singayenza njani babona ukuthi okay singabusinjani bafike bathatha inhlabathi yaseJele bayimixe nemithi ethize okuthakathi bathi inhlabathi yasoye uthuvu nani bamixe bafake bathele emzini babaqedile emzini wathi phezulu ukuthi automatically ngendlela zokuthakathi uzongena eJele yani abantu uma iwiki ingaqiniswanga ngendlela uma ingena eJele umuntu ingena eJele kuthiwa nje umuntu ushayisa umuntu abulala umuntu asamtshayisa lokuchayisa mutho abulawe ithunzela zabo hafeza ngochayisa bese kuphela imoto yakhe iphele lapho nalo muntu loyo angene eJele aza bathi uma statement bheka nje emehlweni ethi athi wena ngunika ama life sentence awu 7 or 18 magistrate abayibuka thibwa abantu abangaphakathi danyandeni no one talking about athi kuwe hey ngiyafuna ukukhuluma nawe angifuna ukukhuluma nawe ngithi wena unika 17 life sentences bamuyenze lesichitho lesikuthi siyahamba kuyena siyasho lapha kuyena ebakwethu eJele lihlungu mina ngifuna eJele amanga uma ungena eJele number 1 uzongena eJele uma ungena eJele uyohlala phaya ungathi imbongo ndabona eJele abantu abaziyo baphuma bokuthi balitsiba thusi hayi qala le 3 o'clock usuka le ngathi inkukhu ukuyabona inkukhu miyalifanya ikhanda so phansi kwekhwapha nawe wenza kanjani mayithi 3 uvalele and ayikho indawo la kuphila uSathane kodwa eJele uma useJele yabona makuthiwa umuntu uyaphupha yabona uma useJele usazophupha uzophupha bakini uphupha gogo kwakulandile ekukhipha uphuphe bakwethu yabona eJele is no public place East Africa they see amaphoyisa oyenza umsebenzi but yabona manje baqamba ngeJele wangena ngaphakathi wena tractile kaSathane uhlile emakhaya futhi ngathi ngakubamba wena umuntu osemakhaya okungathi into zakho awuqabaki awufuni iqiniso awufuni ukusebenza once wangena eJele I'm telling you uzokhumbula ukuthi ehleli phezulu kwesitulo esibram ngekhala esitulo sakhe somkhosi ukuthi eJele akudlala 3 o'clock ningaphakathi nivalele ugcokele into empahla eziyiyelo ezifakela ukushisa okunye kuserious bakwethu kunzima emhlabeni uma uqeda uloku lapho eJele uyazi ukuthi ebusuku induna kumele ipeyide yo ayikhona akunandanga mntaka baba akunandanga induna lady kumele ipeyide izokupeyida induna ikupeyide induna mikhethe ukupeyida induna umuphuma la instead of you being getting ukuthi ube healed nokuthi ube right awubi kanjalo uphuma lapha uqele ngeanger more that's why abantu abaseJele baphuma eJele abaphila isikhathi eside bazokhomenta abantu abayizilindele ngomangalo bazokhomenta abantu so make sure ukuthi uthinta inyanga yomphitho uyazi ukuthi kunomuntu ofuna ukuthi umlungisele imthandazele kumizile umthandazo wemfihlakalo umthandazo weqiniso uyazi ukuthi umuntu akayenzanga next so that imagistrate ikwazi ukuthi amakhamanda yanemilingo zokwazi ukuthi siphume kuyena umuntu oreba usisi bethu ngithi Mkhulu Hoti unikuthi likaJele umuntu obulala abantu umkhulu unikuthi likaJele umuntu othi mina Mkhulu ngizizamele kanje ngangena eJele ngithi Mkhulu Hoti uzokuthandazela ukuthi uphume eJele lokho ngenyanga yomphitho Mkhulu Hoti kumele apho indawo kumele aphi wakho ngiyethobela ngiyenda makhosi